Pemirsa pandemi virus COVID-19 jantan sampun ngaunang sektor pariwisata ring Bali. Ake sani keni PHK turnangi yang pengangguran, ritepengan sekali mangkin para yuwana sidang ngelimbakang sektor pertanian, sani sidang rakse ring tengahin pandemi. Ring tengahin kahanan ekonomi sani sayan kaon pariwana kaptiang nenten gengsi Turki Mood bertani. Utamanipun majang yuwana sani sadurungyane mekarir ring sektor pariwisata raris dirumahkan. Galah puniki mangdeh kaanggen antuk bertani. Melarapan nganggen lahan sani wenten ya diacun wantah nandur janganan. Yening tan madue lahan pertanian sekali carik yuwana sida nganggen pekarangan rumah antuk nandur pedes miwah janganan. Jutat nyane asil nyane sida kaanggen nagingin pabuat serahina antuk nes perebia ngerahina. Mata tanduran pedes miwah janganan ring pekarangan jantan enten ngawinang iragon numbas malih. Pertani sida nyokong kahuripan tatkala kaon nyane ekonomis kadimangkin. Putu Ratna, Bali TV.